Ambil Mika. Lagi. Terus. Lagi. Oke, buat teman-teman Busmania yang ada di Sulawesi maupun di luar Sulawesi, ayo dukung terus channel Beli Road Matkul. Everyone Maskul. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan lain sebagainya. Oke, Pokoknya mantap. karena dengan itu toh, dengan dengan adanya support dari teman-teman sekalian, kita bisa mengembangkan akun ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, jangan lupa follow gratis. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Selamat malam semua. Kali ini lagi mau parkir mobil di perwakilan bus. Jadi sekarang ini tempat garasi bus SMA 5 di sini. Salah satu kru andalan Tiolita masih jomblo. Siapa tahu kalau masih ada yang Jomblo aja. single. Single. Merapat Miki. Silakan. Tuh. Baby tronton. Mantap. Oke, waktunya menuju perwakilan di Jalan Urip Sumoharjo. Mundur, Pi. Lagi. Pantainya dulu angka. Diki. Pak, balik Ki. Mamuju. Balik Ki. Mamuju. Salpawanti. Kau kan di Banua? Hah? Cara saja. Oh iya le. Akhir tahun 2000 Ah. Ada mana Pak? Abu. Dio. Lagi. Lagi, Pak.
Lagi, masih jauh. Terus. Ambil Mika. Lagi. Terus. Lagi. Maju. Terus. Ya, mundur. Ya, oke. Terus lagi jalan connect. Lagi. Terus. Oke guys. Mana motormu? Tidak, masih di bawah kok. Gabus, lem bagasi. Ayo, apa dulu? Anu, gabus. Lagi.